Abadongo baita MTN Iwacu Muzika Festival. Hanyuma, thank you so much Primus. Thank you so much PPR Bank. PPR Bank mwakoze cyane kugendana natwe. Thank you so much UPHLS. Thank you so much RBC. Thank you so much. Reka dushimire urwego rw'igihugu rw'ubugenza cyane abo twagendanye nubwo twari turi kumwe gutya. Reka tubabwire ngo mwirinde abamamyi, abantu baza babateka umutwe babaka amanimero yanyu y'ibanga mukoresha kuri mobile money n'ahandi. Dushimire cyane RFI mugende mupimishe za DNA, mugende mupimishe inyandiko z'impimbano, mugende mupimishe byose mushaka iburozi, inzoga n'ibindi byose baragupimira neza. Reka twakire no muhanzi turamukunda cyane yabiteguye. Huye namwe mwamwiteguye. Kadushimire Vitalo nayo twagendanye. nayo tureka tuyishimira cyane hamwe na EAP muri risanje. Thank you so much EAP family. Tuzamura telefone yawe niba uyifite ucana itoroshi. Nuri murashyiraho urumuri. Urumuri. Uyu muhanzi tugiye kwakira muramukunda. Arakomeye. Ishimiye. Yabaye hits after hits. Yabahaye show. Yala, aya matara ntabwo nishimiye. Aya matara muyongere. Akunda kubaza abantu ngo Chana, tumwakire neza. 5, 4, 3, 2, Huye twakire Chris Inze. Ready, set, two, set.